Krista Gamingda Chinausa Hanagi Aquin Hapta Lagidoba Passion Week, Passion of Christ Habitariko Masida Agna Mayambu Crush Share Downingi Masima Tangsida Aquina Mayam Yumda Labor Matamda Tajiksi Irang Natali Aduna Irang Hibidi Lainagi Matangsi Masida Mayam na Kudong Sabaloriga Kitang Study Downingi aduna aina ngangning basing asi Passion Week haiba Passion Week haibasi masida Passion Week haibasi nimit nipan Palm Sunday hayeng Palm Sunday ga hona Easter Sunday phawga masisi akoina Passion Week hai madu akoina kamaina Passion Week haiba si lakpa haraga passion si karino haraga meaning se passion haibasi Latin gi wahai dadi Passio hai, passio meaning di kaino haraga suffering. So passion we have see description gi suffering gi hapta. Aduna masi gi hapta sida nimit nipan sida ko isu description wa badu ningsing ba oina aduga akoina kamaina bo phangira. Habe nimit khuding sa koina tanja lawraga parna to si haji akoina irang latringa di mi kena di parna to matam phangde adigi Bible study to matam phangde hai adu bo hajidi excuse leide ishorna si sinlang brana khali mi kya si aishu khale aishu tholang to aisi siridi aigi nupi aigi angang sing leye ko kamai to gara I'm ready shi but Jesus ta unabudi siriga kari unang habi ki de adu bo awabadi thenaning de aw ashibegi duga aki imungi adu bo ashiba haibase khoina we all have to be ready. I ki hanmanate aduna adubo ishor se khoi khanghredi akhibalete aduna masima tangsida karaman thorang tawni Palm Sunday kano Easter week se Passion of week se khoi thorang tawsi aduna han ba day 1 ko nipan nimit nipane day 1 the first day si Palm Sunday Bible verse lady aina mathang Bible nimit kena tharake kano ina verse ina ko first Palm Sunday asida kai thok pra ha event my event si Moina Jesus Christ na Jerusalem changnaga mayam na ma welcome to ko palm ki branch leave the lawraga makoina welcome to Hosanna ina sa ko ani subada Jesus Christ na temple changnaga temple do amot pa corruption not ta bathau ta mana shindoi mana adu mana haibane masisi house of prayer ne sidi business ki mafam nati mana du mana violently amna physically mana chendok pani adu loiraga mana numdang da Bethany da mana chakhi masisi first day haidare ko day 2 se day 2 si Monday the Bible verse ladies the Matthew Mark Luke amunia loin haide nganta ma si Jerusalem chakke na mana Bethany di chapam tam da lambi da ma chak lam khre fig tree se ma ubum tam chagi herega leiram hai leiram da bi mana curse tom ni ko madu khoina urasil para lebni ani shubada mana unga temple changnaga teaching tawi ahum shubada ma numda dam ka Bethany da ma chalaga le hawi da day 3 sida Tuesday ko day 3 is Tuesday si yam ten na look na nga record tawi master portion lare aduna me da si masalaga temple da teaching tawi adula numda da mana Mount Olive da parna tawi that's day 3 day 4 da command over harega day 4 da su Matthew ga Mark nang record tawri si portion lady adun me da Simon the leper hai na ko mag yum da ma si dinner mau khong chak ko ne adu madam da nipi ma na la ga oktabi nipi papi che man pi ne mana ya maman tang la ba ointment ko Jesus Christ gi ta tai bune adu madam da mo complain taw kari kana bra hai ko adu Jesus Christ na hai mount honor taw bune ma si ma ai dam nising at to ne aduna he honored that woman honored to eduga isol khurumba have say at the cost free na khurumba ya de we have to pay matang shubda day 5 ma si Thursday ne adu bai na sta Monday Thursday hai ko oja sing na man pan ne kari Monday hai bra haraga Monday hai bisi Latin gi wahid meaning kai no haraga mandate English ki the mandate hai bidi ya thang ko commandment ne ba command pi bane kari command na haraga Jesus na ma Thursday gi num dang da moina sak sabam tam da mana a new covenant hai ko aina anova covenant pi bane anova command hai bidi ngasi di ho na na khoina yaw gumba ha loi adu bo ai gi
hakchang eat my bread and my blood ko the Lord's Supper man adugi new commandment man pibani ko aduna day 5 day 5 day 5 oikre adugi day 5 the number 2 event si amuka number 2 da man adu hekta loirega sorry sama lady hekta loire moine get samani chalaga mana partner tawbne struggle tawbne ko struggle tawbsi akoi une ko da hekta loirega mount arrest tawi sibai sina palat na laraga Judas na laraga moina arrest tawbni aduge Caiaphas ki yumda court ta moi chale madida Jesus Christ buina hangmane nahaksi ishorgi machara hebum tam na man hoi heb declare tawbni madidi ki mount da judgment period mau hakada obune hebne aduna adum da mau puraga man jail da lei hawi masida day 5 or day 6 da Friday day 6 sorry day 6 say sorry day 6 go Good Friday or go day 6 the scriptures the portion later the command over have go palagi mang mali paure palana kari sho fall itre mau ude aduna Herod thabane Herod na kari hangmo discuss sabo kari khumbi de amuka Herod on the mana amot timbi madida mana last the babok ki megi pressure yamandu na maunda crucified over sentence speak among the hakani hena aduna Calvary Golgotha Calvary the mount crucified over adu hapa matam the magi 7 voice mana yam important oiba mashi mana lauthokpane adu mahita lorega adu mana shigrema adu maunda Joseph Arimathea gi anoba tomb the mount buried over adu masina day 6 we go adu day 7 Saturday say only Matthew nang record na way si the religious ki haji ki pohit sing na muina laraga palat bomana hangmane palat bhaine God pio magi tomb do le pham do ma si am ko thok hingakani ma hai aduna mangon da chalaga adu gi tomb do ma pio hana palana loro hai ko telap na Saturday oide Sunday Easter Sunday si portion che later portion all the verses masida the empty tomb ko ahan hamad ni pising na magi thautening ai da ma hina mui chapam matam da magi mongpham gi le thong do hang ko the tomb the women aduna moina adu mamang da earthquake thokpagi maram moiduna jisu thong si hang kre adagi jisu sta laite aduna angel na hai kari gi da man na khoi ashi marak da ahing ba ti ra hai aduna moina chalaga Peter ga John the shoe Peter ga John the shoe chalaga yeng chalaga le ramde madai gi ani shoe event da Jesus Christ na the road to Emmaus hai ko chapa matam sibo ani gi ma shi yauraga makoi una hawe ahum shoe da Jesus Christ na numdang wai da mayam si sibok si kibi ko mo dum lebam tan da ma ngaksinga khrab kisi ki ba ngaksunga khrab pau ta bi gi madu da larama na appear do ga masa ma mohi mang da laraga una hawe this is ahoigi passion week ne chinausa every day Bible say pabiu command to meditate to I personally is on the a blessing pang and mercy go aduna parna to ning ba si hen lakani hen bhag ta gani you will enjoy da we do ishona khoi gona puni hong ha puni hong ga just sana suffer to do madu matam da ma shibok loin thadok khamne akhoi di thadok mo si aduna khoi thadok ro si mong da khrum si ishona bor khoi pi bo isino na myam si bo pi bo isino hayeng di hona khoi Easter phone loina ishona loina bisino haina masi na share to si myam bo pi bo isino thank you amen